Suqtachunka constitucional hatipaykunatam achka llaqtakunamanta hamuqkunata Tribunal Constitucional votanapaq saqirun pichqa kaq audienciapi. Iskun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyay pacham hallarirurqa, iskay waranja chunka hanchis niyuq watapa, pachak iskay niyuq yupay niyuq amparo mañakuywan. Kay yanapakuytam Trupal S.A. empresa mañarukurqa, Agua y Alcantarillado de la Libertad empresapa contrampi. Pleno huñunakuypim saqirunku kimsa chunka hukniyuq amparo mañakuykunata, hinallataq iskay chunka iskun niyuq habeas corpus mañakuykunata. Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Santa, Sullana, Piura, Puno, hinallataq Ventanilla llaqtakunamanta hamuqkunata. Audienciapim karurqaku Tribunal Constitucional Umalliq Marianela Ledesma Narváez, hinallataq magistradokuna Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Carlos Ramos Núñez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Kunan pachapaqmi mana huñunakurqakuchu Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Ardón de Taboada magistradokuna. Blume magistradom samanan punchawkunapi kachkan. Sardón magistradoñataqmi licenciawan. Ichaqa mañakuykunatam hatipanja. Kay audienciatam internet nintakama hispirachinku. Página web hinallataq huk likankunatawan.